Lokothi ukukhalatha khona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili ngeze katika lami igama ngiveza ukuthi wakhumala kanti futhi ungangibiza ngaye la sibona amagumede bafethu mangawuthi usemusha la ikhaya ngizocela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okubaleka kakhulu kunakho konke ikanza kwethu namhlanje udaba engifisa libheka udaba oluthinta lapha noNgizwe umfoka Mchunu kanjalo nomnumzana noPremier uSihle umfoka Zikalala lapha udaba esesikhulume ngalo kakhulu impela kulamaviki esiphuma kuwa elike lathinta lapha ukuthi kuyakaba khona ukungaboni ngaselenya phakathi kwababa uNgizwe Mchunu kanjalo futhi nomnumzana uSihle Zikalala lokho kwenzeka lapha eMoses Mabhida ngomhla ka4 kwingoma kaZelengo lapha nokugcina kwasidala ukuthi bagcine kube khona osebekeka isandla ke namhlanje siphethe indaba ezimnandi kakhulu indaba ezinhle ezithinta lapha noxolo phakathi kulabantu bobabili uNgizwe umfoka Mchunu kanjalo lapha nobaba uSihle Zikalala siyazi ukuthi indaba besengenwe lapha nawo baba u3 second nokho khona oqhamuke nesinqumo sokuthi laba kuzomela bathathwe bayohlalisa phambi ekwamakhosi lapha ukuze bachaze ukuthi kungani benza into kanjena mase baxolelana lapha nazolo sizwile impela indaba ezimnandi ebezithinta bona lapha ukuthi engathi impela bahambile bayosula amacala lapha nabawo drawer amacala lapha ukuthi futhi enongizwe namfoka Mchunu naye ulisulile icala ebekade libeka uNgizwe lapha nokuthi umshayile kanjalo futhi naye baba uSihle Zikalala walisula elakhe ukuthi naye umehlise isithunzi emphakathini bafethu izindaba ezimnandi kakhulu ezethinta uxolo siyazi ukuthi kuyaxatshana kodwa futhi kubalekile ukuthi ngabe sobona ukuthi mhlawumbe uthathe ngephutha okanye uthathe ngenhliziyo ubuye uzehlise kuxolelana iqhubeke nempilo kiwe phambili kanza kwethu bekuzona indaba enginika zona namhlanje enginethulela zona kwezisengeze ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare okukhulu kunakho konke anisaleni buka nayi ivideo nibone ukuthi bekunjani ngesikhathi bexolelana nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu hayi siyabonga kodwa yazi uyezwakala ukuthi uyashimba